Empindahinduka y'obwire neyongera kuteganisa abahingi n'abarisa omwihanga. Omuryecho government egerezeho yayamba abahingi hamwe n'abarisa bamwe erukubahereza system y'amizi eyokufuhirira ebihingwa byabo, kandi na bamwe abahingi hamwe n'abarisa abarukwebasa bagerezeho batandika kufuhirira ebihingwa byabo amizi. Omuryabo harimo Benon Muhwezi owa Belex Farm orukushangwa omurumasheruka Shema, kandi ogu nashukera amizi orutoke kwenda ngo agume aine emisharuro mirungi omu bwire bw'ekyanda. TV West nehinda nikutangira program y'obuhingi n'oburisa turi muri Masheruka Town Council, kandi twatayira Benon Muhwezi turi hari Belex Farm. Hatko kwika hankeze shaha neshaha zakabazyo akashanana kaka kunka ahahundi noreba nyineho sprinkler kimanyisa ngo farm eji ekintu cha irrigation ekitirema amani haza eguno muringo gumo kubantu gambera farmers buzuma ngo wanonda gukora farming okajihamu oyine kureba ngo kizibu cyamizi wacu rwansa wabo inamizi buri kimwe nico basika mbwe no program nitori izoba tuza kubantu reba akwingo rutoke no koko basa kushira mu amizi ombwiro gwecyanda kureba ngo wamaraho omuhereza nde Ivan Tsimi kanganire na Benon turebe ku arukukikora niwe ko wakuba oyino rutoke buzuma program ni yeji yegera hanoye. Ino banyeta Muhwezi Benoni, kandi ahituri no baheta Masheruka Central omu Kanyeganye ward, kandi omu Town Council ya Masheruka. Aha na farm yanje eyiba kweta Belex Farm yimfutekateka ngo echamane kinkoraho neco rutoke nasho kwingo rutoke nobe hariho ibintu nko kuri sente konke kikuru no kwingo rutoke, kandi ntekateka ngo turibyo tubitwaro misho kandi turukubi. Aha bwencho mu byona wakunzire kwinga munongo rutoke. Icyo kubanza cyabyona ikinabanze kinakundi urutoke nekintu ecyo kwinga kandi kitwazirwe tukumanya, kandi nayongera kubwo bazire banje ko nabene impingo rutoke nkataho na nobuniho munadazi nkateka ngo nicyo kintu kirungi, kandi na muno rutoke nkateka ngo nurwe rumarketable ibitoke niwe rumarketable, kandi kimfutita ngo akatereka byo tukakubasa ko. So nico nakunda rutoke. Icya kabiri no kugira ngo ubundi nabanyetorire nakatare karya arubaju nabo twaba bingi, kandi nko kumwareba nensi y'urutoke. So tari kinabe nimbasa kuteka bunu kitarutoke. So urutoke ndwakuberwa bende korayo, kandi nensi y'urutoke yentokeje. Benon ekirukoro rutoke rwawe urw'amatano ahantoke zinde niki eji Belex Farm tuyikiriza omumani waze bikabibiri eyo kubanza ne ibishubyo mwani eya kabiri ni namasha konka abantu nabashika hareba rutoke rwa Belex Farm jato kana atangwe ibishubyo mwani nanye kandi ganze kugira kinze kutanga ibishubyo mwani ayebwa kumanya ngo notekwa kugira obukugu bwo kubitekamo kugira ngo ubugyo mwe yatangwe ibishubyo mwani nibiteka kugira ki kubo rutoke rundi. So notekwa kumanya kuba kubitekamo the same we na namasha notekwa mu kuba gatekamo rero wagateka mu kwenyine nko kuba kushomise nane nko kukikwetagisa nubo nogire bitoke birungi. No muri cyo ekintu cy'amasha ntugenda tugura amasha agutwiho ku farm z'abandi oshangaga mwegagisire mu nitaka ago wagareta tugakukora rutoke ngo kwenda. So ncyo kurebera hanka ba first futungente za zero grazing kugira ngo ungire maniwa egire ki ebasa eyamasha kandi rukorte yo kunyamba rutoke. Endizo ebishubyo mwani nibirungi munonga konka birudengera siwota kuma kubikozesa. Icyo kwancha byona ebishubyo mwani science yabyo nenjura narashina mizi nicyo kureba ndiyo ninkora irrigation kwenda ngo ebishubyo byanje nagoma nabiretse biteka mbigira mizi abo ko ebishubyo mwani wabitomu yitaka bitazunzire urutoke rwo noruhameza ashatu ngagira ki ameza ashatu kuba rwakukire. So ebishubyo mwani no banza wabitamutwe byajunda byaterwe njura obheza ubwena kubitabira mu yitaka ubwishunwe kugira ki bikora konka no bana urabanka rutoke rwo muntu oshanga ori yariyo nashuke ebishubyo mwani abantu bari nyuma bafutabira urutoke nkiba kitakwena gukora postmortem no bana umanya ngo urwe rwafa. So nicyo kizobe kiriyongera ki umwe nkita abantu okiremesa abantu kwinga na muno rutoke twantukose bisu.
Benon nayongera habura abahingi b'urutoke kureba ngo baza kubyara imitumba barebe ngo babyaza maniwa ndungi kandi bacoke nembeho. Emitumba yo obwo ejo enyegese tuireho kutimbe kina chafuti birari ibiri ukatama niyo atinyo nintimbe kina chafuta ari ibiri ndote bafu y'amasha ndote bafu y'ebishibyo mwane bitekamo bikiza kutabura nitaka mbirinda banza byera kirujunda ndeto umutumba ngutekamo nimani kibanje manyisangu amheru y'amezi nkamukaga umutumba nimbanye expectinga kwana nantire nankozire ibyo bitobwe namfunde nenjura umutumba wanonda kugira kitoke kirungi no kurenga wagwitara wagwihonkonya hati nko kumware warutoke rwitu no siga hwenkonyemwe yo kwata umutumba ugaruka sigo n'umwana guma so emitumba neberije washanga emitumba eshatu kandi cyaci yerireje nebere emitumbena konka washanga emitumba rengera ryene 5 mukaga none kufuna bitoke bitari size yo rukwenda icyo kusharra maybe okweni nko kwaburizo shana kugira ngo umuntu bantu wegendeseza ukurwaze mitumba no sharra akarera kagera ki akayuma nakashinsha kayuma ubwo npantu wehara burwire Icanga cha mashiruka Benon nagira nkajunde niba teganisa munonga na habura abahingi kugumana bafayo munonga akukozesa jik bacteria wita nangwane tahira tosire tujine ejo no kurengu ebintu byone bitukosa twabidisinfectinga twaguma tukozesa umutumbo gwarwara twagutematema tugutematema tugusangira hantu twabasikana ngito ntushukaho naka jiki tugushira ka jiki na hahariho ubukoko umbazi bwo kwita ubukoko nka rocket tugishika kugira ngo butagira ubukoko bwatekamo nico tugushira kukozesa already umwijana umurambara nanga numwija mwarebe ntoke abamwe tabazine ntoke echo nchimanyisa ngo mwabanga nubabura kukozeso habuzi nanga obo bukugo babahire kunka cyo wota bukozise intoke no shanga nkezi mwareba no shanga zitariho urutoke no wota nkakajunde yato rutoke wota fireyo umwaka gumwenera maraho so bamuhero no shanga utine kandi itwe nentase yito hati nyowe nkari Berks family niyo ntase yamani so ntekwa kufortoke kuningu rwagira cyo rwagumaho so abuko burwire ntekwa kureba ngo twabushitamira nashitama n'abakozi banje twaburwanasa mpaka tubumaziriho entase y'urutoke rwawe eyemeriye leta urutoke ruingana ekazi 14 roughly omukwezi ni nka miliyoni 5 miliyoni 5 neti ako ni ntema burhaho yo esandi 2 nteme bitoke 18 nanga kurijira mwen ukurwartirwa nkomushana munongo shange bitoki byatende byazo mu 18 konka bwaburi bwire gwenjura nkana futandikana kwa kashatu ko kuturigiremo hate bitoki nebyengera mpako mu kwa mwenda ushanga turi bitoki maga burufutema twine magana 3 so nchimanyisa ngo ntabantu tema rukaga Ishitoki rukucuguza shiringi zinga ebimpendukire guza mu kwezo ku ntukuza kuzo mu Easter nkabuguze mitware n'icweka so ntitema buru interval ya 2 weeks ushanga notema igana cyenana so roughly mbe no kora village to magana 3 koko garko garamu haterwa uno garamu cwingana hati inkoro to cyo kuwareba umkwamwenda nkatamwe ibishu bya miliyoni 25 kandi tinyingi koko kucereba konka of course urutoke ni business ito ni business no watatire muto kwihaho kandi miliyoni 25 nanzitire mu meza atanu ngera ki nizihamo diragana mezi gabaki gaba magobo so abonye nimbura kuziteka naho nimba ndurire umaroteka muneza abakozi of course abakozi ya konke bimwe tukaguma tucendeza ati abakozi ntugira ki inyumaho twatushanga umwatagura umwingi ushangwe n'abakozi bingi konka tukaguma umwata ntugura kucira hati nco kurebera nambuye twine mwata abakozi so nimba nyine bake akwati nkurenzi abakozi 8 ornanye ni nkusima kandi ogume no twegitaho a program y'ubuhinji no burisa nyine Benon muhwezi turyo mu masheruka wareba okwa kutwaza na irrigation system emitumba yite kubasa kuteganisubwa cyanda no hako bahuki mbwe nako nakamwe akutwaye gakuno mu masheruka kureba ngo wabo inamizi buricumwe nkigenda kurunji na munonga wo ine farming erikwetaga amizi urutoke emisiriyone yo kuboyine
irrigation system nugwe mahanda katuhumureho tugaruka turi kumweyongeza utakarugaho program n'obuhinji n'oburisa. Amiza gakufuhiriza ebihingwa bye nagatambuza agatomutanka aho ari connectinga za pipe ezuru gatambuza omurutoke obwo ari kukoresa omuringo gwa sprinkler. Of course umushana kaguro kandi kunashangira ngo ebishu science yabyo na mizi nagira ngo nintekwa kugira irrigation kwenda ngo ebishu byanje bigire ki bikora ukunkwenda aho kwana basakubita muri expecting enjura hizo mushana kimashanga ebishu byawo byafa so nico nagiye ngo reka ntekaho irrigation kugira ngo kunda atemwe ebishu byanje mbishera mizi bikore ekindi kwenda na nekindi aho kwa umushana gwagurho nandi nakatine bishu nishera hako mizo already ngine gakumara. Irrigation system yawe ni equated. Irrigation system nyine nanka pump eriyo mizi bageta submersive konka ne amashanyarazi so ne pumping amize gareto mutanka ikigasiyo mutanka hata hagija bahi bayigura vite gijo mu rutoke bayigura vite so buri nkajana nitamu za hydrants zo kusibaho nkagira kinkashera narashinanye nangu nkore ondakusiye kushera ni nsubaho pampu nta sprinkler konka na una kwanta ine nanka ma pampu ni nsubaho nanka orpira nkwesagani nshero rutoki rwanje. Benon hino kogerezeho koreka abantu abakwetorire kwenda ngo nabo bakwegereho. Already nisho cyana nagambire ko kuba oruwenka watakozere ebitoke birunje n'abandi bakagita nubwo wo ruwenka tokagira katari so no tekure ngo barana bobona bagira ki ebitoke birunji deraho gw'umwanya mwagira katari kandi abantu bona bagomba bagira ki bamanya ngo ko kuzamasheruka no ihe bitoke ebyo kuba no yenda so batahibanje nambwenu nkamurana wanje akayine manager akataka kwataka mana na kuombera nkamweta namugambira nto muntu nabasa kucebere bizamu ebyatarashomere so kurugobwe kunamugambire manager watura nayombera kandi ntekateka urutoke rubire standard abo kuba nawe ecyakora abakozi cyo kugira ki cyo bako mbona ko yakwatura muri cyo twashango yikwatiye nyemenume yo kureba ningiye korra n'abakozi n'abanyenda kukore ki n'abanyenda bankore kintu ninyiza nsibaho ninkora nabo derimba jante ecyakorwa nico kinkwenda gire kikigumizemo so nyoke nyine nye cyo kureberaho abo kubanyo nanta kumanye kindi kwenda kikorwe abakozi banje tabakugira ki tabakakikora so ni wenyine mukama w'ikintu none meje nico kwenda so ninye manager kandi ninye ki ninye mukozi kandi niwo boss byona but buri kimwe cyona niwe kinebizubu ebyo rukubugana omukwingo rutoke abwanje tinkazeta challenges abo kuba ekintu cyabaho no banchondo kirondore solution cyo banchikwegesa ngo gire kigirwa ki ekiwahinduramo so nyo tinkazeta challenges nikiba kiri kuwereke cyoragire ki ecyorakore maybe omushana konka nyonka nyumushana wanje tiyakiri challenge abo kubarede nkarebera handi so wanje umushana tikizuba kunke bindi bikora zira kutwira ka sente kinji system eje abo kwa so fast system yinyine ya irrigation so far yo miliyoni 18 kandi nkabe nkiye cyetengo cyanje ngunjongere abo ko bankabe nyine ngo kabe nyine nkunyongero tanks ibire zindi at least nzarurengo rya rwa miliyoni 30 so mundabe ninsumura najya ngo nasumura amizi urutoki rwange rwona urunagamba ekazi 14 hona bana hikwa mizi so nobwe na twire sente miliyoni 10 nkaninya nanguze miliyoni 3 deru ebe standard ubu nabantu kuba kwambisa kureberaho bayimbarebere kintu ki standard so hatinka kiro mutindo gun kugenda irrigation ebindi ebyari kwenda kora no kwenda kutungente ngo abase kutunga masha garukumara indizo feature plan no futeka teka ngo abo kuba already hatunore nakujyangu ningura ebishu by'umwani nkabe nintekateka kuna kugira ente nyingi nagira ente zanje nka 20 washange maniwa yona ningikorra so my feature plan no kugira ngo nyijenjire ho nkita keri nyambyare binyase bingi so such as that kugira ngo at least every 2 weeks
beni ifuna kafuso y'amasha ushange ninkosa amasha gakurga maniwe kurgo mu a Berex farm mbeno utakutamu sente ntakuza kugura ya urutoki oru hine ki warwihiremu ndiyo myaka 20 kandi igisha hindu gambera nyine business yo kushubura ebyo kombekesa kandi ni nabana nibashoma abo kurode nyine abana bashatu bari ya university nabandi bari mu mashomero kandi timfute yatangu mashomero make so eco ni nchihire munyo wabwanje kandi nanye nimbaho nika mpango kushanga kushanga abana banje nibashoma nanye ndiho nejo business ya byona n'urutoki Benon ahabwenki omuntu aine kutandika kwinga urutoki ecakubanca byona urutoki ekiri kubera runje mutu cyashime kuba narukundira no hakubaho ki akatare karuho buruho ebitoke na haboki mbate kugira ki kurya kandi kinde kingambira abantu nari umuntu we no Rwandebe amanye ngo abantu bari mu kuhinga kandi benda kurya so iwo oragumisirizo kaza mu kuhinga ebitoke abantu mbate kugira ki kubirya hakame ni ndeba nkenyimaho abantu bari kure ntoke mbazo myani kandi bebwa ngo bitoke ntibikonsuming rokare akatara kandi nako akufa itwaha ntutekwa kurya so ni mkabe ni shaba ngo umuntu wena nubwo aranaka konkasige ebitoke agume nabyo ahabo kuba akatereka byo karo kandi kakakendera kandi nawo byine bitoke tokagira njara tokabura cyo kure kandi iyo mu mbanyankore nabakira ngo ebyo kurya nubwo bwiga so washange ekaye ine sente tine byo kurya nabwo tino ko kubiri omuntu orukwenda kutandika kwinga urutoki no muhaboraki eco kwanca byona omuntu abokoba itumba nyankore burkayone n'urutoki no tandishara rgeje mitumbe yoyine bene yo watandikiraho ogikore be standard rero ko rashange ko rarebere ho wareba ngo wagikora nkuko kucetenga rero ogume no byare ndizo no byara no yongera aboko bana cyo nchika cetaga musente namno mu kintu cyamaniwa so ko kweza kugira maniwa amananka wananka warunda maniwa no guma no hanguse yakurigera intasiyo kwe kwingana kandi urutoki rwo tandikire ururu ko n'uruki nduguma ndwe kora ndwongera rundi bene chukuro umuntu no kutunga itaka ya kandi abantu bingi umunanka mu ndinkore abantu binitaka habo kuba tare eka itine cyayitaka so icyayitaka nikiba kiri cyango nuko rutoke no basaba utagira rutoke nko rwanje konka no joro rutoke na gwenda kwa sente bweno kutina gukora na iki kiryo zibomba abantu babiraguzu bino bwoba abangira ngo nubwoba konkano batina mwene bende ebintu ebikurahuka hatko kumugambira nko rutoke abana ngo yakumara nko kwezi amezi nkamukaga ahingira rutoke mwene areba nkiza kugira ki oshangukira hari atina konka cyo wagumisiriza amezi mukaga nakantu kake ukatanuka kufune sente zawe na nibyo kurya owanyegitaho erizoba ni kusima program no buhinji no burisa nyine Benon muwezi niwe natayira erizoba turi mu rumasheruka shema kandi twareba okwinga urutoke twayiga byinje nyowe niwe kuba program y'ijuntu bantu egesa buri muntu we nahari kureba ngo nawe obuhinji no burisa yabugoba turi ya Berex farm ejine ya Benon yatireho kandi icamane shitwayiga munonga ni irrigation system hata hunyemerere wakureba je nanahundu basi ni system ya amizi nagiho kwa hansi gatambura gazo mutanka njija haruguru then hatejo tanka ibaniyo ya supply ngortoke erukoresa system ya gravity mbwenu wabo inortoke wayigera har Benon erizoba akuba amizi tine cyo kubasa kuferwa wabo inamizi farming yona eyorukuba nokora yaje unainda turazigarukira n'ingombire bwo misho kandi amizi gabigeto rutoke rwona kugira ngo ngombire bwe cyanda abase kusupplying ebitoke nkabutosha kandi yatoreka una nebisho by'omwani wabana ubikoresa urukoresa amizi buzuma no maraho umuhereza wawe ndi Ivan Tsim aha kamera nyine Asafuri yahebwa producer nyine Prevence akampora katurebane urwa kabiro rukwija ishahano zozumwe TV ni yemwe murare koronje.